Mugora mwiza nshuti mudukurikiye ikaze kuri wa mwanya tubagezaho iteganyagihe mwateguriwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteorology. Ngiye ugiye kuri bagezaho nk'abandi Frank Rusangano. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko ikirere cy'u Rwanda kizaba kimeze ku munsi w'ejo ku itariki 28 Mata 2022. Ariko mbere yuko tureba ku munsi w'ejo, reka turebe uko ikirere cy'u Rwanda kiriwe kuri uyu munsi. Twifashishije iyi foto yafashwe n'icyuma kabuhariwe mu gupima ikirere radari. Biragaragara yuko mu bice bimwe na bimwe by'intara y'amajyaruguru ndetse n'ibice by'intara y'uburasirazuba kimwe n'amajyepfo bagize ibicu byiganje ndetse byatanze imvura, aho ni ku masaha y'igicamunsi. Gusa mu masaha mu gitondo twaramukanye ibicu byiganje mu bice byose by'igihugu. Biteganyijwe ko rero muri iri joro tuza kugira ibicu byiganje biza gukomeza gutanga imvura mu ntara y'amajyaruguru kimwe n'uduce tw'intara y'uburengerazuba. Ku munsi w'ejo biteganyijwe yuko mu ntara y'amajyepfo tuzaramukana ibicu byiganje mu masaha mu gitondo n'ubushyuhe bwo hasi buzaba buri hagati ya °C 14 na °C 16. Naho mu turere tw'intara y'uburengerazuba naho biteganyijwe yuko tuzaba dufite ibicu byiganje n'ubushyuhe buzaba buri hagati ya °C 11 na °C 16. Akarere kazaba gakonje kurusha utundi n'akarere ka Nyabihu kazapima °C 10. Mu turere tugize intara y'amajyaruguru biteganyijwe ko naho ku masaha mu gitondo tuzaramukana ibicu byiganje n'ubushyuhe buri hagati ya °C 12 na °C 14. Mu ntara y'Iburasirazuba biteganyijwe ko muri utwo turere tugize intara y'Iburasirazuba tuzaramukana umunsi w'ejo masaha mu gitondo ibicu byiganje n'ubushyuhe buzaba buri kuri °C 16 mu turere twose tugize iyo ntara. Naho umujyi wa Kigali ku munsi w'ejo biteganyijwe ko tuzagira naho ibicu byiganje aho mu masaha ya mu gitondo n'ubushyuhe buzajya kuri °C 17. Ku masaha y'igicamunsi uko umunsi uzagenda ukura biteganyijwe yuko ibicu bizakomeza kwiyongera ndetse bigatanga n'amahirwe yo kugira imvura izumvikanamo inkuba mu turere tugize intara y'amajyepfo. Mu ntara y'uburengerazuba naho biteganyijwe yuko ku masaha y'igicamunsi tuzagira imvura ndetse iyo mvura ikazumvikanamo inkuba n'ubushyuhe buzaba buri hagati ya °C 22 na °C 27. Naho mu turere tugize intara y'amajyaruguru naho biteganyijwe yuko ku masaha y'igicamunsi tuzagira imvura ndetse iyo mvura ikumvikanamo inkuba n'ubushyuhe buzaba buri hagati ya °C 22 ndetse na °C 24. Mu turere tugize intara y'Iburasirazuba biteganyijwe ko naho ku masaha y'igicamunsi tuzagira imvura ndetse imvura ikazumvikanamo inkuba. Akarere ka Nyagatare niko kazapima ubushyuhe bwinshi, kazapima °C 28. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe ko tuzaba dufite imvura ku masaha y'igicamunsi ndetse iyo mvura ikazumvikanamo inkuba n'ubushyuhe bwa °C 27. Soze mbabwira yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa isaa 11:54 za mu gitondo rikarenga isaa 12:02 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira amakuru iteganyagihe naho butamugire ijoro ryiza.